वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन दे दस 30 मार्च दि विश्व नेवा दिवस हलिन्यङ्क चुनाचोपी नेवातेस थथको कथ तजिक्क हङ्गुदु ये वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन नेपाल च्याप्टर गोसाले बसन्तपुरे विशिष्ट नेवा ख्य व्यक्तिपिन्त सम्मान यासे हङ्गुदु उगु हना ज्याजुले मु पाहाकथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड व विशेष पाहाकथ उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ छायादिगु ख वेकपिन्स विशिष्ट नेवा व्यक्तिपि दा त्रिरत्न मानन्धर चिनिकाजी ताम्राकार रूपज्योति कसा नातिकाजी महर्जन देवनारायण महर्जन चैत्यदेवी सिंह सुवर्ण केसरी चित्रकार मुना श्रेष्ठ कर्ण साक्य मथुरा सायमी केदार भक्त माथेमा कल्याण श्रेष्ठ सिंहबहादुर श्रेष्ठ पिन्त दोसल्ला गानेका हनापौ लल्हागु ख अथेहे उगु ज्याजुले जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठया मचा चिना ख चिनियाम किसिचा पाठ यापी भूमि पिन्त न हनापौ देछागु ख नेपाल च्याप्टर या कजी सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठया सभापतित्व जुगु उगु ज्याजुले हने बहपी थिथि व्यक्ति पिनिगु उपस्थिति दुगु ख